Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Rangba kanong ba New Delhi Arvind Kejriwal ulalat na patok mentakasing thoding ka khatlai tarik nailor arajar arpusaw hadin makaying bishar ka bahakli du jong ka ri lani ka Supreme Court kala ai jamin yu hakabede bar ka jing ujor jong ka Central Bureau of Investigation halor ka Delhi Excise Policy bat kani ka jing yo jamin jong kadai haringkat kikindon Henry ka ying bishar lengba kinong bishar ki bakin thom yo Justice Surya Kant baru ujal bhuyan kalabu ki kindon ki bo Kejriwal uhapan bot kumba urahapan bot ki kindon ki balabu de ying bishar hagapor bo uyo jamin hagakat ar tarik unaitung arajar arpusaw hagabede bar ka jing ujor ke Enforcement Directorate Kikindon ki balabu de ying bishar ka ni ka jingyo jamin ki long bayaw Kejriwal anam sha ba unlet jingo ya ka slem tray kamu menteri rangba batru ya ka Delhi Secretariat la khangru yo Kejriwal ban soy ki kot kisla lat no tang la dan kam ban yo ya ka jing menjor jong Lieutenant Governor of Delhi Shishola ong rubo Kejriwal day ban kren AA halor ka benta jong halor ka ni ka case ban Kejriwal day ban ya kren bat kino kinong sakhi hagabe day bat ka ni ka case lani ba unyo pet ki kot kisla ki be day bat ka case Kumban supin ken mau Kejriwal ula syakem ningkong haga Enforcement Directorate haga arpu waitrik ula bayar arajar arpu saw padhadin kani ula syakem pat sa haga CBI haga borbo ula dan lupa haga jing syak set haga arpu hendretrik ujelleo arajar arpu saw haga bede bat ka jing keno ka bede bat ka Delhi Excise Policy Haga shipotrik ujemmang arajar arpusaw ka Supreme Court kala ay jamin shipor yo Kejriwal haga bede bat ka jing ujor ke Enforcement Directorate namar ka jing don ke election sya ka ying dorbar thaw an ka Lok Sabha andaw lawan pai biang sya patok harian ke election ka Supreme Court kala ay jamin biang haga bede bat ka jing ujor ke Enforcement Directorate haga khat artrik unaitung arajar arpusaw